nom sakna le ropui na le lutuk hi an oma chungte chuan an nunin ma ason theina na midang nunina tur pha hi poyan ti thin lo. The sunburst flowers calling on one day overdue, but Flora, Illinois kumsang khadzakwa paria tania thingtlang kholian vak lawani mei chemit sang taktan chuan hunrem chang le thil tha pu avang le esin hama saber hi housemate mi ompui ania nupa pakhat ina athoka kumsom ni paruk mi esiko phian inchung na thattakin athoka sumdong mi hlotling tak Gavel Bible le anupui moli po achunga an tha hle ani he na esin an tho hi ahun kal to kalsan theina pakhatani a esi hian no pangte ani in fa lo nei to a fa pathum lai ani ngal boka ma se chunun chu adu dana ni lo achung te zong zong chu akalsan fekani Hmeichhia ania fa pathum lai ani ya akalsan vekania Hmeichhia atan chuan a om ang lawin ti vm esi hi mi mak tak thinlung nei lo takani ngei pu arin om ole hunan kalta dewa AC to housekeeper ngotani talo awom nanu moli dam lo chu a enkola AC hian ina enkol deu topani thatakin enkol ma se kumsom thum pathum mi moli hian ma ason thei mi alo an omna hi thingtlang ve takani a baka kumsa kha chakwa pariat vel la yami ani angin dam lo te tan po dam na chance hi tunangin na sang wak lawa moli chu adam lo rei lo khop mai athita ashim shimin heti hun lai hian natna shi engemaw wangin nopangte te te po thi an tam hle ani apasal kevil chuan atuar ema ma se a in enkol turin abula SC a oma anni po an in hnai tan hle ashim shimin SC hian in lam na thok tu ni hi athil du dik takani haulo reilo te ya anupa ang mai nan cheng dun ta kumsang kha chakwa somni chawa Hmeichhia te hi mipa ne nan cheng dun ngai lawa an omdan hi ahun lai phei chuan amoi lo khop mai khati hun lai ati atan chuan thilten omle moi lawani ma se esi hian inga tan ma angai lawa khotlang chu angai pui mo hek lo ma se Illinois dan ero chuan alo ngai pui mo le thunga an omdan moi lo tak chu dan phal lawani a esine an chen duna wang chuan Clay County Court chuan Gavel chu a fine tir thiala esila chuan engatan ma an langai lo le a an pani chuan dan chungoi tir makdan an zong ta a chu engtin nge an ti theyang in nei an tumta kumsang kha jakwa som palia chuan esi chu ompui atangin nupui din huna a in thlak ta ani nei nu chuan an hlimdun emema voikhat chu esi hian ahun kal to a Hmeichhia Ernest Melinski atonga kumtam takan lo in hu to lo nuwa in hule an ni a Ernest hi engineer ani a mi te za kai ani nupui Laura lo nei to boka pafelle ne lom takani a mi zong zong za le ngai na tani Mr. Melinski, what a wonderful surprise. esi hian kumsom paruk velani lain Melinski hi lo hreto a anin mu chu an lawm dunin inlen pu turin le inkom le turte in an inti a kumtam tak nuwa in mu ani angin an hlim dun hle ani esin athian pahlui Arnesa amu atanga kar khat leka chuan an ina boina awmta Gavel chu pneumonia khati hun lai na lar tak wang chuan khumbeti na ta a athi pui ta hialani tuma in thil dik lawa oman ring lawa natna wanga thia an ngaya zo na po an zot lem lo esin pasalan chan chu apui samu na po chan ani taber mai van nei thak takin athian lui Ernest chuan atran puya a hnem boka an ina AC chu housekeeper angin om turin na ape bokani AC chu thatakin na thokle a ma se khatiang ni reng kha atumani haulo esi hian anuna hian ama aya tha din mun tha ni zela tuma chu kong chu apan mek zel bokani
Flora, Illinois kumsang khachakwa somni panga ania pasal sun lim esi1 achian lui Ernest Malinsky zara na ani tharle ta Ernest Malinsky le anupui Laura ti inchung chet vela apuyani Ernest anupui Laura po hi mi ti za le ngai nat em ani ma se anupui hi adam lo ta a esi1 inchung chet mai ni lo ati angai le ta Ernest anupui Laura hi adam lo na hle a esi2 dam lo enkol turin achunga arin na nga ani le ta achian pa nupui chu a enkola kar khat vela enkol nuwa po chuan that lama pan theilo kariat vel na taka tornu chuan Laura chu athita an kho doctor chuan Laura hian thingfang Hmeichhia ei palani an ringa a ei tura engemo atak sangi lo thil thalo taka ei tel an ringani le lama chuan esitan ero kong ai hong le ta nupui pasal sun esile Ernest te inkara chuan engemo a omtan ta a Malinsky hian atwa rei lo khop mai esipo hi azei viawanyang Malinsky nupui thi atanga karukoleka an in nei le ta anupui thi atanga karuk chi alani a Ernest Malinsky le esite in nei na chu arin hel tatlat han ngai tua mai po hian adik theilo khotlang po chuan makanti ta a esi an ina oma tang chia Malinsky nupui Lauren adam lo ti te an ngai tua thara khotlangin an soina sa hle ani heiwang hian Lauren thi dan kha thui chian an phut ta a an khopon lammi mithiam jok te an bia a investigation chu ti tharle ani a athi chandik tak an shia tangai tlatani autopsy report chu thuthin thong takani a Lorenica tha aloni chemist chuan arsenic manga khaihlum ani thuan soya pasal nei thar esi chu man ngalani esi chuan atha ti apoma mi pani dang po atha thu soingal nge mo esi chu khotang ta na mi hlo om takaloni ama sabera a omna masa te nu bera thata pasal anei thei pha a molika arsenic in a shai ve thawa esi kharin lelani mi alo anua apasal anei saka ma se thil thadanga mulia apasal hevel chu akal bau angai le tlat a then thei renga ma se atan chuan tha kha ul samzo kani mana apasal nung Malinsky khan poisa anga zoka mi za alo zok boka chu chuan a hip le tlatani kha ma se Malinsky khan nupui anei miawa anupui po athi le angaya athat le ngei bok amitha masa te pani kha arsenic tam tak pingalin an thi ma boka ma se Malinsky nupui ro karu katanga kariat vela tuar phota esi hiana dosati san sak velo ator re tir khop mai antor na mukhan nuamati to ani mel tlat esi kha alo om tel telani pui tamzo ka khoi ma in manani tahlawa kumsang khachakwa somni paruk marcha namchung tang tura ti anita khati laya judge khan mi pa chuni la ka khaihlumang che alo ti hialani esi khan anun nom na le za umna pe thei tu tur mi pa azonga kha kha mani masial na dik takani esi chu kumsom ni panga atan nuwa chwa ani a damchung atang turati mani se kumsom ni panga nuwa chwa ani a achwa khan kumsom rukle ti ani to a kumsom kwa paria tani thlengin adam le ngala only the good die young anti po kha alodi kani mana